Yes, reka tubifurize kugira igitondo cyiza rero shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizere ko mumeze neza cyane aho muri ahari hose. Hanyuma rero bwana Fisi, bifurije nawe kugubwa neza cyane. Yes. Muri iki gitondo rero ibintu byabaye ibicika, imirwano ngo yakomeye muri Rubaya, ndagira ngo tuzaniye amakuru menshi cyane. Yes, niko bimeze, imirwano yabaye mibi cyane, ibintu byabaye bibi cyane, nimbabwira ngo bibi cyane hano muri Rubaya, mwumve ngo byabaye bibi. Si ibyo gusa, nanone nubwo byabaye bibi, byatumye General Sultan Makenga ndetse n'abagenzi bewe bimanukira. Ibyo byose turaje tubibabwire, ese ni ihe mpamvu yamanutse, ese akimara kugerayo hahindutse iki, ese urugamba rwahise ko rufata iyihe sura. Bwana Pacifique, dufite nandi makuru menshi cyane. Hari nandi makuru menshi cyane, noneho hari amakuru yabaye kimomo hirya no hino hose nabonye akomeza kugenda aca ibintu. Uraza kutubwira ku gisirikare cy'u Burundi cyagize gutya ngo kubera kubura isabune no kutamesa no kutagira gute ngo barwaye inda zirenda kubica ku buryo bukomeye cyane. Yes, nta kuntu umusirikari yakiba umuceri cyangwa se umupolisi akiba umuceri cyangwa se abasirikari bakabura icyo kurya ukambwira yuko babona isabune yo gukaraba. Ibyo ngibyo nawe urumva iyo babibuze igikurikiraho no kurwara inda. Ibyo byose turaje tubabwire neza, tubibavire imuzi n'imuzingo. Ni nako kandi ngo M23 hari indi operation yakoreye ahantu mu ibanga rikomeye cyane, numvise mukanya uri kubimbwiraho ngo operation y'ibanga rikomeye cyane, kandi operation ikabasize ikoza akazi kadasanzwe. Uraza kutubwira aho iyo operation yakorewe n'abayikorewe. Yakasa mutwe twavuga ko yabereye muri maternité ku munsi w'ejo. M23 rwose iyo operation yakoze yanditse amateka adasanzwe cyane mu kuvumbura abanzi bayo ku rwego ruri hejuru cyane. Si ibyo gusa, mu yandi makuru tubafitiye byinshi cyane, turababwira ko Uwazalendo zifotoreje hano mu Minembwe. Ese imurenge cyangwa se hano mu Minembwe imurenge cyangwa mu Minembwe haba hafashwe cyangwa ntago haba hafashwe, byose muraje mu bisobanukirwe, akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Ni si ibyo gusa, nanone abatanzania bongeye kugaruka muri urugamba ku rwego ruri hejuru cyane. Byifashe gute? Ese ni yihe mpamvu nyamukuru iyi Rubaya iri kuberamo intambara nyinshi cyane ndetse ibintu bikomeje kugera iwandabaga? Byose turaje tubabwire rero akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Icyo tugusaba wowe duhe like gusa, byonyine biraba bihagije, ariko nawe ukomeza kutwumva utarakora kuri subscribe byaba ari iby'agaciro cyane ukoze kuri subscribe. Yes, bwana Pacifique, rero mu makuru arambuye cyane reka twerekeze ahangaha muri Rubaya, abariho amakuru yacu tuyatangirira. Muri Rubaya byifashe bite mwabantu mwe? Icyitwa drone zamaze kuba zigera ahangaha muri Rubaya. Drone bazamuye nyinshi cyane. FRDC yazamuye amadrone menshi cyane, itungura abasirikari ba M23 ku rwego ruri hejuru. Biri kuvugwa yuko amadrone agera kuri 200 ariyo yazamukiye icyarimwe atungura abasirikari ba M23 ndetse n'abaturage bose baba bari gucukura ayo mabuye, yewe n'igihumeka cyose cyari kiri aho ngaho. FRDC ntago yakirebeye izuba, barashe barabombarida ku rwego ruri hejuru, abaturage babipfiramo. Abasirikare ba M23 bamwe barirukanka kugira ngo bahunge bakize amagara yabo. Mwakabyaramwe, ibi ni ibiki? Iki ni igisirikare cya FRDC kiri gukora aya mabara. Byibura bagakoze ibingibi nta baturage barimo, byibura akaba ari abasirikari bonyine gusa. Bwana Pacifique, ibingibi ndagira ngo nkubwire yuko byamaze gufata indi ntera, ndetse namwe mudukurikiye, kugeza ubwo babonye yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Barangije baravuga ati kugira ngo dutange n'isomo rikomeye cyane, aba basirikari ba FRDC bashinzwe kuzamura amadrone bari banafite n'amakuru y'umujenerali bita Innocent wa M23. Uyu mujenerali wa M23 kugira ngo bamwihanangirize uyu mujenerali wa M23 yaramaze igihe kinini abazengereza cyane hano muri Rubaya, ndetse akaba yakoraga ibishoboka byose kugira ngo ibi bitero byose bya Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FRDC n'abandi bose bafatikanyije kugira ngo bitaza kugera hehe ahangaha muri Rubaya kuri ibi birombe bya M23 mu rwego rwo kugira ngo rero bamuce intege.
bongeye bazamura drone ebyiri nziza zipima ntizihushe. Barangije bajya muri farm zo cyangwa se mu bikuyu ahantu bororera amatungo, barangije amatungo ye barayarasa, ariko sinakubwira za drone zirayarasagura mwoka byaramwe. Abashumba bari bayaragiye nabo barahakomerekera ku rwego ruri hejuru cyane. Ibi ni ibiki? Byose muraje mu bisobanukirwe rwose. Uyu mugabo iyo impamvu babikoze bashakaga kumwereka ko ngo ni nk'ubutumwa bamuhaye bamubwira yuko ngo bamufite neza ko n'ibikorwa bye byose batangiye kubigeramo, ndetse ko kandi igikurikiyeho noneho bamuziye ku muryango wiwe akaba ari we bazira, kugira ngo agire gute ahagarike ibikorwa byo kubabangamira, kugira ngo bagire gute bareke kwegera hano, babone uko begera hano muri Rubaya. Gusa nanone nubwo ibintu bimeze gutyo, murumva ko ibintu bikomeje gukara cyane. Ibintu bikomeje gukara cyane. Ahangaha muri Rubaya aya makuru yose yageze kuri Sultani Makenga mwenyewe. Akimara kumugeraho arabaza ati ibintu bimeze bite. Sultani Makenga bamuha amakuru yose, bamubwira ko abasirikare batangiye kuba bahunga kubera izo drone. Aranje avuga ati ibi bintu ntago nanjye nabyicarana ngo mbirebere gutya gusa. Arabaza ati se abaturage bo bimeze bite? Abaturage nabo bahiye ubwoba, batangiye guhunga, bamwe na bamwe batangiye gutera M23 icyizere. Sultani Makenga icyo yakoze, yabanje koherezayo bamwe mu basirikare bakomeye bakorana, harimo nk'uwo bita Gaceri ndetse n'abandi bagiye bamwungirije, babanza kugenda baharura amayira kugira ngo uyu Sultani Makenga naza abone uko anyura mu nzira nyine zifite umutekano. Murabizi neza ko Kinshasa yashyizeho uburyo bwose bushoboka n'ubudashoboka kugira ngo General Sultani Makenga bamwivugane. Uyu Sultani Makenga rero biravugwa yuko yaba yamaze kugera ahangaha muri Rubaya ubu tuvugana, akaba yatangiye guhumuriza abaturage ababwira ati nimuhumure rwose, ntimugire ikibazo, nta mvura idahita, nakaba kicanzemo gatoya, ariko byose turi kugira gute, turi kubikoraho. Ibi ngibi bikaba byongereye ingabo za M23 imbaraga ku rundi rwego ruri hejuru cyane. Amakuru atugeraho biravugwa yuko Sultani Makenga akimara kuhagera, ingabo ziwe cyangwa se abasirikare be bongeye kugira imbaraga, kuko babonye umugaba mukuru w'ingabo zabo ubayobora, bigatuma bongera kwavansa bajya mu bindi bice bari barakuwemo n'iki gisirikare cya FARDC, nko mu bice bya Gatoyi na Kasenyi. Gaye ngoko cyane ko bano basirikare ba FARDC bari kurwana na M23 bakiri mu birometero biri kure yaho Rubaya iherereye. Ibi ngibi rero bikaba byatumye nyine abasirikare ba M23, ikindi cya kabiri M23 ku munsi w'ejo ngo yari yohereje abasirikare ya mamodoka 9 yuzuye abasirikare, bumva ko abari abasirikare batari bake bagiye berekeza mu bice bitandukanye, ariko namenye ko bose baje guhurira ahantu hamwe maze bakakora coalition nini cyane nabo nini ihambaye, bakajya kwataka ku buryo bukomeye cyane bano basirikare bari kurwanira ku butaka. Ikibazo cya drone kandi nazo hari amakuru mu kanya angezeho avuga ko iki kibazo nacyo bakimaze kukigira umuti, kandi ko kigiye gukorwaho kigakemurwa mu maguru mashyashya, bitewe nuko cyakanze izi drone zakanze abaturage cyane, ndetse n'abasirikare ngo araho byageze bagasubira inyuma. Ubu ngubu rero kuva Sultani Makenga yahageze ni ikimenyetso cyo kubereka ko nawe ubwe yarwigiriye gukora gikaze cyane kuri izi drone cyane rwose. Kandi ndabizi neza cyane uyu mugabo buriya ahantu yageze hari ibintu bijya bikemuka, so bivuze ngo rero ubu Rubaya ntaho ikigiye. Yego. Nanone kandi reka tubanze tubabwire kugira ngo abadukurikiye bamenye imvo n'imvano, bamenye buri kimwe cyose kuri impamvu urugamba rusa naho rukomeye cyane hano muri Rubaya. Ubundi uru rugamba kuki hano muri Rubaya rukaze cyane? Impamvu nyamukuru gitera Donald Trump, ibingibi niwe navuga yuko ubifitemo akaboko ahangaha, cyangwa se na Kisekedi yemereye Donald Trump bino bibaya. Noneho Donald Trump arangije abwira Kisekedi, aramubwira ngo kugira ngo ibi bibaya ibi birombe ubiduhe, twemere yuko ari ibyanyu koko, mubanze mutwereke ko ibi birombe bitekanye bifite umutekano, nimurangiza mubitwereke neza, mubitwemeze, noneho tujye twagira gute, tujye twabona kujya kutwabizamo, ndetse tukaba twanabafasha mu rugamba. Ibi rero ni ibiki? Ibi rero ni ingingo isobanutse cyane. Ahangaha Kisekedi yabyumvise neza cyane, akayabo k'amafaranga akavagari, arangije agakubita za wazarendo hano nizo ziri kurwana umuhenerezo, zivuga ati amafaranga yasigaye
isigaye bagomba kongera kuduha, tugomba kujya kuyishimishamo tunywa byeri tukajya no mu ndaya. Ahangaha rero niyo mpamvu bari kurwana umukukuzo kugira ngo babakubite idolari. Ariko bwana Fisi ntago ari Wazalendo gusa, harimo n'igisirikare cya FARDC zo kwisobanura neza cyane, kandi hakabamo n'interahamwe FDLR bakaba aribo biganje cyane cyane mu gice cya za Rubaya. Ikindi abasirikare bose bamaze igihe mu myitozo ikaze cyane muri za Warikare batozwa n'Ababiligi, niyo mpamvu ubona baje barishaza bariye Karunga. Ikindi cya kabiri, hari n'abandi bari basanzwe bari muri biriya bice kuko ntago byari bwatakwe batabifiteho amakuru ahagije. Muri biriya bice M23 yari yafashe harimo abari barasigaye ndetse n'abamandi bari ripotinze kuri M23 baza kwiyomuraho mu nyuma. Abo ngabo rero nibo bakoze ibara rikomeye cyane mu bitero byari biri kugabwa hano muri za Rubaya. Yego ngayo ngoko rero mwabyumvise rero neza, murasobanukiwe akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Reka twerekeze no mu yandi makuru bwana Pacifique. Reka tujye mu yandi makuru. Reka twerekeze kuri operasiyo ya Kasamutwe, operasiyo yahahamuye Kinshasa, operasiyo yahamuye FARDC, operasiyo yahamuye aba Wazalendo, operasiyo by'umwihariko yahahamuye FDLR. Ikavuga ati byanga bikunda koko hano baratuziye, byanga bikunda hano M23 iradufite. Iyo operasiyo ni bwoko ki? Iyi no operasiyo M23 yari imaze iminsi ikurikirana, ariko uyu mugabo yaramubuze. Ariko kuri finali ubwo bari kumwirukankaho bamushakisha, uyu mugabo yaje kuba yacikira mu bitaro. Noneho ibi bitaro byari birimo umu FDLR w'umudamu, arangije aramubwira ati hano ngiye rero M23 iri kunyirukankaho, mbabarira ndakwinginze umpishe. Nimba ugira ngo ndakubeshya uze kureba kuri tamboneri y'ifoto uraza kubibonaho neza, birasobanutse. Yego uyu mu FDLR ni umu general autoproclamé, babandi bakunda ko ni aba general autoproclamé ibintu nk'ibyo. Uyu nguyu M23 yari maze iminsi imuhiga cyane. Akimara kugera aho ngaho rero mu bitaro, uyu mudamu yamubwiye ati rero nta handi ho kuguhisha hahari, ni ukujya hano muri maternité aho abagore babyarira. Akimara kugira bamwambitse neza nk'abadamu bari kubyara, bamuha n'uruhinja, ibitambaro mu mutwe reka sinakubwira. Arangije yewe n'amabere bayashyiraho, nimba bashyizemwe amavoka mu gituza, nimba bashyizemwe ibiki. Arangije yicaraho ngaho neza amera nk'umugore neza umugore mu bagore. Ariko kwa M23 bari bafite ifoto ye kandi babona aho yinjiye, baravuga bati ibi ntago bishoboka. Bagenda bareba kuri buri umwe baza kugera ku mudamu umwe, uwo ngo nyine baravuga ati ariko ko mbona wagira ngo uyu ni murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, bimeze bite? Ati ko muna mujya gusa bumvishije ikijwi, bakoze mu gituza basanga n'amavokara, bumvishije ikijwi babishidikanyaho, bakora ku gituza bumva birakomeye, bimeze nk'urutare. Ariko bana Nyagasani hafi no kureba hepfo mu majyepfo ngo barebe ko gahunda arizo. basanga n'urugabo rwabyaye. Ariko no igitangaje nta n'ubwanwa yagiraga no yari umugore mu bagore, no yari umugabo, yari gore gabo. M23 icyo yakoze isikura y'amapingu direct iramwambika, ariko hafi aho ngaho hari abashinzwe kumurinda, bahise kuba bakuraho imbunda bararasana. M23 bose ibagarika hasi, ndetse na wa mudamu wari wamuhishiriye nawe birangira agize gute, avuyemo umwuka. Nawe bahise kuba murasira aho ngaho, nawe ntago yaharenze. Ngayo ngoko rero reka twerekeze ku gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mwakabyara gikomeje kuba Akasamutwe. Atugeraho aka kanya aragira gute ngo isabune yarabuze, ngo buri kira kitu cyose kirabura. Isabune yarabuze n'ukuri kwimana. Isabune bameshesha. Nimba umusiri kugira ngo mubyumve neza, nimba abapolisi biba umuceri, nimba abapolisi bataka inzara i Burundi neza mu gihugu, nimba igisirikare kibura ibyo kurya mu gihugu, murumva yuko abari noneho hanze bagiye hariya aho bimeze bite. Rero ubu ngubu ngira ngo murabyibuka mu minsi yashize, haciyemo nk'umwaka hafi umwe n'igice, igisirikare cy'u Burundi n'ubundi hongeye gutakwamo mu bigo byabo, aho bari hariya muri za Uvira ntabwo ari za Uvira, ni za Masisi yongiyo giye mu Vitora itarakafa za Ngungu. Hano bigeze bataka yuko barwaye za korera, barwaye korera mu bigo by'abarundi, n'aba FARDC korera yabateye. Rero icyo gihe
byagiye hanze birakwirakwizwa. None kuri no nshuro ya none rero icyorezo cy'inda cyabateye kubera umwanda ukabije ku mubiri wabo. Ibiryamirwa byuzuyemo inda, babuze isabune yo gufura imyenda, ndetse kandi n'imyenda bambara yaba amabogisa cyangwa amakariso, byose bambara byose birimo inda. Ni ukujya kurasa akumva inda iramurumye. Ibintu birakomeye cyane, ugasanga tageti arayibuze mu kuyibura rero, no kubera no kwishimagura. Ari ukuntu barwara ibisebe, bajya ku rugamba nk'akazuba kava, bagira gutya babiri icyuyu, ugasanga urugamba rurabananiye kubera ukuntu biri kubarya. ubu nuko rero yewe byo ni ibisanzwe. Hari n'ukuntu nuko nawe murawumva biragenda. No, hari n'ikindi kibazo bafite bwana Fisi, ikibazo cyo guhozamo umwambaro umwe ari uyu wa bote. Barwaye ibimeme urabizi? Yego mwana, barwaye ibimeme, ibisebe byuzuye ku maguru, ntago bakibasha kugenda ibirometero byinshi birukanka. Hanini basiga bakenera amamodoka kandi ntayahari. Nk'ubu ngubu mw'iri joro ryakeye ku mugoroba ejo nibwo humvikanye amakuru avuga ko hari amasasu yararimo avugira hano hafi na za Poezero, kandi ikaba ibitero byari byagabwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko kubera icyo kibazo cy'ibida ndetse no kurwara ibimeme mu maguru, twirwane bakinagije birangira bafashe rwa mikono kubera iki, kubura uko bacika no guhoza nyine mu mwambaro umwe, nta wundi wo gusimburanya bafite. Kugeza ubu rero barataka ikibazo cy'inzara, bakanataka n'ikibazo cy'umwanda. Sinzi ibi bintu ukuntu bari bubigenze, kandi igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiri gukora, igisirikare cya Kongo ntacyo gikora, kandi aba basirikare barananiwe. Amafaranga bisobanura ko nyine Neva yatsimba. Amafaranga ahubwo, amafaranga yaba Neva yaba na Kisekedi ubu bari kuyashyira muri Rubaya. Bari no kuyashyira muri Rubaya. Ahubwo bano basirikare iyo baba bimuraga bakabajya. Uriya hariya mu Burundi wa mugabo bafunze wari uri gukora iperereza. Yarari gukora iperereza kuri Neva, kuri ya mafaranga agira gute anyereza amabuye y'agaciro agurisha ku ruhande. ruhande Bifite ishingiro, amafaranga akakwiye kujya mu basirikari ngo bamere neza, ariko ni insinzi ku ruhande kurwaye mu 23. Bakomeze bayanyuruze, n'ibida bikomeze bibarye, hanyuma banarwara ibyo bimeme. M23 nayo iri gupanga ikintu kidasanzwe cyo kubakorera. Bwana Pacifique, reka twerekeze mu Minembwe cyangwa se imurenge. Yego, imurenge hasohotse amavideo, hasohotse amafoto agaragaza Wazalendo, agaragaza aba Wazalendo bifotorezayo bavuga ati twebwe twahafashe rwose Minembwe cyane rwose, nabona igikuba bagimeze nabi cyane rwose. Abantu benshi babonye nibyo koko niko byagenze. Aba Wazalendo rwose bahifotoreje bagira gute, ariko mwabantu mwe ntimwumve yuko hafashwe, nimwumve ngo byagize ngo reka kariya nagatwiko ka Wazalendo bakoze. Ahangaha baciye M23 muri humye, ari nk'abasirikare bagera muri bangahe, bagenda bitwaje ibikoresho, baragenda. Nimureba neza n'iriya foto, ni ifoto isa naho yafotowe ari nimugoroba. Aba Wazalendo bagize gutya, banyura mu kuntu baraceremba, barangije bagera hariya ahantu muri centre, barangije bahifotoreza amafoto byihuse vuba na bwangu, bahita bahava bagenda. Ibi rero bivuze iki? Ibi bintu birakora cyane mu rugamba cyane rwose. Urugamba ni ukugira ngo bace abandi basirikari bataraho hafi intege, bace abasirikare bataraho hafi mu rugamba, babace intege, ndetse n'abaturage babakurikira babone yuko M23 nta kintu na kimwe ishoboye muri rusange cyane. Aha rero mu by'ukuri amakuru ya nyayo ahari nuko izi Wazalendo zitigeze zigira gute, ndetse n'aba FARDC na coalition yose muri rusange batigeze bafata mu Minembwe, ahubwo n'ubundi twirwaneho amadubu, ndetse na M23 iyi Minembwe bakifite 5/5 cyane rwose. Hanyuma rero harandi makuru ari kuvugwa ya operation n'undi ntare za Sarambwe ngo bisa nkaho zangiye zigakorera mu mujyi Uvira, kandi nakomeje kugenda mbona abantu batari kubivugwa rumwe, bavuga ukuntu mu mujyi wa Uvira hakirimo abasirikare ba M23, abandi babihakana bakavuga ko biri gukorwa na Red Tabara. Kuko urebye impfu ziri kujya zigaragara ni iz'abasirikare b'abarundi gusa, kandi ahangahe M23 bikavugwa yuko yabirimo, ariko nanone mu wundi mwanya igisirikare cy'u Burundi kikabihakana ngo ntabwo M23 yakomeza kujya twica ukunguku ngo tutaramenya kare M23, bakavuga ko Red Tabara yiyoberanyije, ndetse bakaba bari mu gisirikare cy'u Burundi mindani. Kuko uburyo bapfa mu buratangaje, kandi bapfa mu buryo bumwe, kandi bicwa n'abantu bamwe. Iki itunguranye nuko batabashakisha ngo babone. Ubu batangiye gukorera iperereza mu basirikare indani. Uzi ukuntu byagenze se? N'abandi basirikare babiri bapfuye, none bo n'abarundi, nta n'umusirikare wa FARDC, ku buryo wenda udashobora kuvuga ngo wenda ngo barebye impande zombi. Oya, uyu munsi nta mpande zombi barebye. Bisha abasirikare ba FARDC b'abarundi babiri, ndetse bamaze no kubica barabasohora babashyira
hafi n'imiryango, barangije ababishe baburirwa irengero. Ahangaha rero nakomeje kugenda nkurikirana amakuru nza gusanga ngo biri gukorwa n'abasirikare b'Abarundi barimo indani bari hamwe na bagenzi babo bafatanyije urugamba, ngo nibo bari kujya babica barangiza bakirenganya bakirengagiza bakigira nkaho nyine nta cyabaye, ndetse ngo ugasanga rimwe na rimwe banyambere mu gutangaza amakuru ya bagenzi babo bitabye Imana. Ibi bintu rero bwana Fisi nkaba nakomeje kugenda ndeba nkabona ni ibintu bikomeje gufata indi ntera muri iki gisirikare cy'u Burundi, kuko ubaruye ugiye mu byo kubarura abasirikare bamaze gupfa ubona ko ari benshi cyane. Nta makuru bari kugwa y'ikibi kiri kubitereye icyo bari gupfa kugira ngo bicane. Bwana Fisi rero ikintu bari gupfana ntawamenye icyo ari cyo, kuko bari kuvuga ngo ni Red Tabara, abandi ngo nta basirikare b'indani mu Burundi, kandi wareba ukabona nta mpamvu nyakuri y'icyo bari gupfa ihari. Ariko Red Tabara yo wareba ukasanga nyine iyo mpamvu yo ntiyabura yo kubica, kuko urumva nabo barashaka ubutegetsi, kandi nanone biravugwa yuko bahangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone byagera ku ngingo y'abasirikare b'Abarundi ugasanga hari utuntu tw'uturyarya bagenda bakora baryaryana kubera amamari baba bateye, bikarangira bamwe batayasangiye. Impamvu rero ikaba yaturuka aho ngaho yo kuba bakicana. Kubera iki? Kubera amamari baba barateye hano mu mujyi wa Uvira, amabuye y'agaciro, ibintu bikomeye cyane ara mu mujyi wa Uvira arabizi ko hari y'ubutunzi bwinshi, bikarangira badahayeho bagenzi babo. Ngayo ngukorera bwana Fisi. Pacifique dusoza amakuru yacu, reka tugaruke hano ku Batanzania. Abatanzania rero n'iki gihari kuri no ncuro ya none bongeye kwambutsa amakamyo 3 y'aba special force gusa. Special force gusa mw'abantu mwe, urugamba rumeze nabi cyane. Urugamba ndababwiye ngo nibwo noneho rugiye gufata indi ntera, Makenga ubwo atangiye kwimanukira akageza mu rugamba, mani ishobora byose. Urugamba rugiye gukara noneho kurenza n'uburyo twigeze turumenya. Ahangaha uyu mupaka wa Kavimvira ku munsi w'ejo bafunguye, igihugu cy'u Burundi cyafunguye. Aha noneho rero uyu mupaka gufungurwa burya ntago ari impamvu zo kugira ngo abaturage bazambuke gusa ngo bagende, ahubwo impamvu nyamukuru ibyishi inyuma ni ukugira ngo noneho izi ngabo z'Abatanzania ndetse n'izindi ngabo z'Abarundi zijye zambuka byoroheje kandi byihuse vuba na bwangu. Aha kuri no ncuro yo kwikubitiro amakamyo 3 ya special force y'Abatanzania akaba yamaze kwambuka yerekeza hehe hano muri za Kavimvira. Biri kuvuga yuko aba basirikari bagiye kwerekezwa mu bindi bice biri kuberamo urugamba rukomeye cyane by'umwihariko ahangaha muri Rubaye. Niho imbaraga bari gushaka kuzishyira. Musengere M23 nimba hari n'ubushobozi bw'ubwo bwo bwose mubatera inkunga ndakurahiye. Niko bimeze abakunzi biza Salamba. So reka dusoze bwana Fisi, ndabona hari ukuntu n'imvura itangiye kubyivangamo. Nibyo kuko reka tubifurize kugira rero umunsi mwiza, Imana ikomeze kubana namwe mu kazi kanyu. Ciao ciao.